Wingena sithi impela sibona lapha iqembu le-DA njengoba ke seliphumela obala ke ngazo ihlalo ke elizifuna yona ke i-GNU njengoba ke sazi ukuthi phela sibusa uhulumeni ke wobambiswana kanti ke nayo ke i-DA ke idlala iqhaza ke elikhulu kona ke lo hulumeni njengoba bevezela ukuthi bafuna ukuthi ke uTransnet ke ube ngaphansi ke kwesandla ke sabo kanti ke bathi bafuna ukhanda kona ke amathuba ke wemisebenzi bafuthi phela abantu basikhuluma kakhulu ke ake sinibingelele yona ke imibuso sithi MTV sithi nje masaqala le channel awuke wenze kulungile uciphize phela usubscribe nayo notification bell konizozithola zonke izindaba ke eshishayo nazo ke ezitrendayo hayi ke bafuthi impela sibona lapha iqembu ke le-DA njengoba ke phumele kubala lathi lifuna ke ihlalo ke kuyona ke i-GNU njengoba ke lizibaleleke zona ke lezo zihlalo esingabala phana ke u-Department ke of Transport bathi nje cha impela ke uTransnet ke bafuna ukuthi ke ube ngaphansi kwezandla ke zawo khona ke bezokwazi babadale ke amathuba ke womsebenzi baphinde ke bathi ke bafuna ke yona ke higher education science and technology esazi ke bafethu ukuthi ke nawo phela ke ama-university ke nawo ke afola ke ngaphansi ke kwayo ke le department baphinde ke bathi bafuna yona ke i-justice nawo ke u-home affairs ne-international relationship okanye ke ne-communication and digital technology bafethu impela ke zinjalo ke ezona ke izindaba ke esiziphethe ke ngalo iqembu ke le-DA ke nazo ke izikhundla ke lizifunayo khona phana ke yona ke i-GNU kanti ke njengoba ke bevezela ukuthi ke nalo phela ke isikela mongameli kumele ke liqhamuke kuyona ke leli qembu kodwa ke thina ke simboza sithi MTV sithi nje akusivumele ke sehle ngobonda idibane yona ivideo elandelayo.